الهدى وفانا بحسنه أحيانا. Boleh menjumpa dengan baju telung pusan. Bulan Ramadan kan sama dan budaya, bukanlah bulan melele pegat makanan. Melele macam hidangan wateta buka, sumpun urapah limang lalai pebulit tepung pegat kuih bah rorom teman buka puasa, sumpun urapah limang lalai takrut bah timan temayang hansep teman uku deguja mita tanggu blabah jo. Si tumpuk ada ngan timpan, tapi ngan bengkang mi kacang cindoi pihikana, tapi ngan bengkang mi kacang cindoi pihikana. Si tumpuk ada ngan timpan, tapi ngan bengkang mi kacang cindoi pihikana, tapi ngan bengkang mi kacang cindoi pihikana. Kuih mertempok punah bloka punah cawan, lengkap makanan gehidang di atas meja, di mesut tambo kata tu gebuka rijang. Lengkap makanan gu cukai gu temiraba, letak gu bajau kue propika habe tarik terawih pikahan Pulam sembahyang isya, letak gu pajang kue prun pika habis tarik terawih pikahan pulam sembahyang isya. Akak gu pak bau gelengku batok menjanjan, geramah santan misi gam si bola gona, bagu do budak kata torap teplah pinggang. Kaang bengkang sebuah barang puja lagona, hetan bapegan kue bapu te pika tare terawih pikahan pulam sembahyang isya. Hetan bapegan kue bapu te pika tare terawih pikahan pulam sembahyang isya. Punya lagenyan puasa tanyo hairakan, kali ke Tuhan tetapi pun turut hawaan, kali ke Tuhan tetapi pun turut hawaan. Puasa tanyo hairakan, kali ke Tuhan tetapi pun turut hawaan, kali ke Tuhan tetapi pun turut hawaan.